28 startējam. Desmit, kreisais 2 garāks, 40, labā 0, 200. Desmit, kreisais 2 garāks, 40, labā 0, 200. No labās, kreisais 3 ātrs, uzlabo 2 aiz. 100, kreisais 4 ātrs, 300. Trampolins vidus, plus, 30, labā 0, 150. No kreisās, labais 3 aiz. Uz kreiso 2 aiz. 80, labais 3,5, šaurs, 10, labais 3,5. 80, labais 1, 150. Kreisā 0 bez vaļā, 40, kreisais 3. Uzlabo 2, 3, griežas ciet. Uzlabo 2, 3, griežas ciet. 10, kreisais 4. 300. Kreisā 0, griezt, uzlabo 1 un 1 garāks. 130. Labais 2 īs, 30, kreisais 5. Labais 2 īs, 30, kreisais 5. 200. Kreisais 3 garš, uzlabo 1. 50. Labā 0, 2 aiz. Uz kreiso 2 aiz. Uzlabo 1 ciet, 40. Kreisais 3 ātrs. Kreisais 3 ātrs. Uzlabo 0. 250. Labais 2, 30, kreisais 4. Labā 0, 40, labais 1 aiz, uz kreiso 4. 40, labais 3 un 0 garāka. Uz kreiso 3 ātrs. Uzlabo 3 un 0 izejā. 60, kreisais 2. 70, uzlabo pusotru garāks. Uz kreiso 1 vaļā un kreisais pusotra aiz. 60, labais 3 ātrs aiz. Labais 3 ātrs aiz. 150, kreisā 0, 250, kreisais 4. Kreisais 4. 200 redzi. Kreisais 4 lēnāks. 80. Labais 3,5 un 4 uz tilta. Labais 3,5 un 4 uz tilta. 250. No kreisās labais 1, uz kreiso 0, 40, labā 0, 300. No kreisās labais 1, 100, labais 1 un labais pusotrs, 40, labais pusotra aiz, 200, labais pusotra aiz, 200. No labās kreisais 1 neredz, no labās kreisais 1 neredz, 300. Labā 0 un labais 1, 60, kreisais 4 ātrs. Labais 1, 60, kreisais 4 ātrs. 40. Labā 0, 50, kreisais 3 ātrs. 40, labais 3 un 0 garāks. 200. Kreisā 0, 1 aiz neredz. 200.
No kreisās labais 1, 250. Labais 3,5. Labais 3,5. 30, kreisais 4. 30, krustā kreisais 5. Vēl. 40. Labā 0, 250. Trampolīns pa labo plus. Stop 300. Woo! Paldies, Mārāt! Nav pa ko. Forši uzlaidām. Tere! Congratulations guys, your first Saaremaa rally, that's almost like winning it. How was your rally overall? Overall, maybe on the 70%, but of course, Undva and Kaukatoma, you know this Facebook emotions, like? Yep. For Kaukatoma and Undva, like. Very nice stages, very fast, and some technical issues yesterday because this bad starting position today, but anyway, rally was amazing as always, and hope see you next year.